Iteka rya Perezida nimero 044/01 ryo kuwa 14 Gashyantare 2020 rishyiraho stati yihariye y'ingabo z'u Rwanda, rishyira ipeti rya Generali Furu mu cyiciro cy'amapeti y'abofisiye Generali officers rikaruta ayandi yose aba mu ngabo z'u Rwanda. Ikaze iri peti iriruta ayandi mu ngabo z'u Rwanda riri hejuru y'irya Lieutenant General Major General na Brigadier General. Ingingo ya 28 muri iriya teka iteganya ko ubusumbane mu mirimo ya gisirikare bushingira ku ibishyira ipeti rya generali hejuru yandi yose. Ipeti rya generali icyo kimwe n'andi mapeti yo mu gisirikare cy'u Rwanda akuyahabwa abishingira ku bushobozi bwo gukora inshingano zisumbuye ashingiwe kuri raporo y'isuzuma bushobozi, imyanya ihari ndetse no gutsinda ikizamini gituma azamurwa mu ntera yari ngombwa. Umusirikare ashobora guhabwa ipeti rya generali mu gihe cy'imyaka 3 avuye kuri Lieutenant General gusa hatitawe ku biteganwa n'ingingo. Perezida wa Repubulika akaba n'umugaba w'ikirenga wa RDF ashobora kuzamura ku ipeti ryisumbuye ofisiye uwo ari we wese igihe icyo ari cyo cyose, cyangwa akamuzamura ku peti ryisumbuye rikurikiraho igihe agiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Generali Marcel Gatsinzi magingo aya mu gisirikare cy'u Rwanda RDF harabarurwa abasirikare 5 bafite ipeti rya General Furu, barimo 4 bakirimo n'umwe wagiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Uwagiye mu kiruhuko ni Lieutenant General Marcel Gatsinzi wasezerewe mu ngabo z'u Rwanda muri 2013 nyuma y'imyaka ibarirwa muri 45 yari amaze ari umusirikare. General Gatsinzi wanabaye mu gisirikare cy'u Rwanda ex-FAR mbere yo kwiyunga kuri RPF ikimara gufata igihugu. Yabaye Minisitiri w'Ingabo z'u Rwanda hagati y'umwaka wa 2002 na 2010 mbere yo kugirwa Minisitiri ushinzwe gucunga ibiza no gucyura impunzi. Uretse Gatsinzi, abandi basirikare mu ngabo z'u Rwanda bafite ipeti rya generali ni General James Kabarebe, umujyanama Perezida wa Repubulika Paul Kagame mu by'umutekano. General James Kabarebe n'umwe mu basirikare bakomeye mu gisirikare cy'u Rwanda, akaba yarakibereye umugaba mukuru kuva muri 2002 kugeza muri 2010. Umwaka yagizwemo Minisitiri w'Ingabo z'u Rwanda. Muri 2018 nibwo General James Kabarebe yagizwe umujyanama Perezida mu by'umutekano nyuma y'imyaka 8 yari amaze ayobora Minisiteri y'Ingabo. Uretse kuba ari mu basirikare bari bayoboye urugamba rwo kubohora igihugu, James Kabarebe yanabaye umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yo kwenyeshyamba Azarura Desire Kabila ziyambaje u Rwanda ngo zirufashe guhangana na Mobutu. General Fred Ibingira, undi musirikare mu ngabo z'u Rwanda ufite ipeti rya generali uwuzuye ni General Fred Ibingira. Fred Ibingira ni generali mu ngabo z'u Rwanda kuva muri Mutarama 2018 ubwo yazamurwaga mu ntera na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame amuvanye ku peti rya Lieutenant General. General Ibingira kuri ubu ni umugaba mukuru w'inkeragutabara, gusa akaba yaragiye ahabwa inshingano zitandukanye mu gisirikare cy'u Rwanda kuva muri 1997. General Patrick Nyamvumba n'undi musirikare muri bake bafite peti rya General Furu mu ngabo z'u Rwanda. Patrick Nyamvumba ni generali kuva muri Kamena 2013 ubwo yazamurwaga mu ntera na Perezida wa Repubulika akanahita amugira umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda asimbuye inshingano. Nyamvumba yabaye umuyobozi w'ishuri rya gisirikare ry'u Rwanda i Nyakinama mu karere ka Musanze, Perezida w'urukiko rukuru rwa gisirikare 2007-2009, umuyobozi ushinzwe ibikoresho by'ingabo z'u Rwanda ndetse n'umuyobozi ushinzwe ibikorwa gahunda n'amahugurwa mu ngabo z'u Rwanda. Nyamvumba kandi yanabaye umuvugizi w'ingabo z'umuryango wa Afurika yunze ubumwe zari mu butumwa bwo kubungabunga amahoro i Darfur. Ibirenze ibyo akaba yaranabaye Minisitiri w'Umutekano, ari nazo nshingano aheruka guhabwa. General Jean Bosco Kazura
General Jean Bosco Kazura niwe umusirikare wa gatanu mu ngabo z'u Rwanda ufite ipeti rya General Furu. Ni ipeti afite kuva mu Gushyingo 2019 ubwo yazamurwaga mu ntera na Perezida Kagame amuvanye ku ipeti rya Major General akanamugira umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda amusimbuje General Patrick Nyamvumba.